Yes, good news. Wiriwe wowe unkurikiranye kuri iyi channel yawe, wikoreye subscribe, nagusuhuje aho uherereye hose. Ubu ngubu rero icyo nagusaba ni uko washaringa iyi video. Ngiye kukubwira akantu k'ubwenge, uburyo ki wamenya inkuru ziri gusirikira muri iki gihe zivuga ku muhora wo Iran yafungiye Amerika. Ese ubundi uwo muhora waba uwuzi ukuntu witwa? Uwo muhora ngiye kukubwira iby'ibanze byawo, usobanukirwe n'impamvu ibihugu biri kuwurwanira n'akamaro ufitiye isi, n'impamvu Amerika yazanye ingabo nyinshi kugira ngo ibuhore uwo muhora. Ubundi uwo muhora witwa Strait of Hormuz cyangwa se umuhora wa Hormuz. Umuhora ukaba uri hagati y'ibihugu bitandukanye, ariko ukaba ari muremure ukora ku gihugu cya Iran mu majyaruguru ku ruhande rumwe. Uwo muhora ubundi bakubwira ko ugaragara nk'umugezi iyo ku ikarita ugaragara nk'umugezi, ariko ufitemo tekinoloji n'ibinyabuzima byinshi, niyo mpamvu bawita Strait of Hormuz. Upima ubugari bwa kilometero 33. Uwo muhora upima uburebure bw'ibirometero 1000. Ubundi uwo muhora impamvu warwanira, buri munsi utwara 20% bya peteroli yose ikoreshwa ku isi. Nijoro y'uri mu ndege bakubwira ko uwo muhora ugaragara nk'imirongo y'insinga icanye cyangwa se imirongo y'amatara icanye. Ntabwo ari amatara, ahubwo ni ubwato buba bwambukiranye butwara peteroli mu mpande nyinshi zitandukanye z'isi yose. Bakubwira ko uwo muhora buri munsi, kugira ngo umve impamvu Amerika iwushaka, ni uko utwara ibikomoka kuri peteroli bingana n'utugunguru 20,000,000 buri munsi utwara 20,000,000. kandi Amerika rero awushaka, niyo mpamvu wagize ingaruka ku bihugu byose, ukabona mu Rwanda ibintu byose byahenze, ni ukubera uwo muhora. Nshuti yanjye, ndizera umenye amateka mu ncamake y'uwo muhora wa Strait of Hormuz. Akaba ari umuhora uri ku gihugu cya Arabia Saudite, igihugu cya United Arab Emirates, igihugu cya Kuwait, igihugu cya Bahrain, ndetse no ku ruhande runini rukaba ari uruhande rwa Iran. Umuhora rero Iran ikaba iri kurasa amato yose ari gucamo mu rwego rwo kwihumura kuri Amerika kugira ngo ihungabanye ubukungu bw'isi, kugira wenda intambara baze kuyifunga bayivaneho intambara. Ariko Amerika ubu tuvugana yohereje abasirikari benshi, ndetse Trump yavuze ko naroherezaho na NATO abarwanyi b'Uburayi kugira ngo bajye kubohoza uwo muhora. Ndizera umenye neza uwo muhora icyo umaze, kandi n'agaciro mbese n'ubugari bwawo n'uburebure bwawo n'ibiwunyuraho n'icyo bimariye isi. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda yo yatangaje ko ibiciro bya peteroli bizazamuka ku kigero cyo hejuru. Ndagushimiye wakoze subscribe, komeza wisharinge, ujye umenya amakuru y'ibanze n'utuntu twishi utajya umenya ahandi. Urakoze.